حديث ما يجالوان كي إسلاما والحديث في سيل الجامع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اغتنم خمسا قبل خمس واشن أدو إسنتين دفن درا واشن سامت داجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتشك إسا تكمان إسني جتشو فدجالوان كي شبابك قبل هرمك دردرم ما تيسن سامت دا أدو هندلو من درا نشوفاتو أرانتنا دردرا دين إسلاماتيف أمباسادر هاتانو ilmi rabbii tana jalla jalaalu rabbii likkitti tawaan takka abbaan fadhe shubhaa yoo fide tanun sossoone isiisan haa qaraanuun isiniin jaalawwan kiyya islaamaa karaa rabbii haqa obsii isarratti hanga rabbii kan keen biraan sigayutti shayxaanaa fi nafseen ergaa adaabaati sirraa hin jaalatan karaa jannataatiiji zamanni ammaa kuni kan ajaa'iba qabu kan namuu diini jee waan arkeen nu sossobu naatu sirriidha jechuun bakka hundaa lallabu waan gaariin deema seeta hoggaa achiisitti as qabu garuu hammeenyasi nama waa beeku malee kan biraa ittiin dhaqqabu dubbannaan bubbee taane callifnaan buqqee taane akkamtu mala dhiiroo dubbii ammaa afaan isiituu dhabne dubbannaan lafti badde callifnaan natti hafte lafti badduus haa baddu hakiim hassanitti naftuus hin jaadiru diina gara diinaa saahiboo mudubbarri nun cabsin gara diinaa haa barannu ganda keenya furmaata haa taanu والله الذي لا إله غيره ونين لفاكيان حواس كنا في مسجد كنا فرماتا هاته وما تكيسين الرانفدو هاكران إيغسي أدوه سودان نتي دينا كيسم بكفي تندك أداوا قران سننجا